to test your skills in subtracting numbers mentally. Each one must answer 5 items. For the first one to recite, get ready. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5.
Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1.
Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1.
Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2.
Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2.
Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3.
Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4.
Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4.
Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5.
Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5.
Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1.
Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1.
Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2.
Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3.
Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3.
Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4.
Number 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5.